Ikaw nakakaplag og maayo nga gasa kung ikaw adunay matuod nga higala. Matuod nga igala nga andam mo suporta o andam mo tabang sa panahon sa panginhanglan. Panginahanglan, dili lamang sa pisikal, apan apil na usab, ang emosyonal o espiritual. Tungod kay ang tinuod nga higala, kanimo nagmahal sa tanang panahon. Atong ligunon ang atong panaghigilaay, kauban kami dire lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World! Paul, like all other great men, had a wonderful power of attaching followers to himself. The Bible narrates a beautiful story of Paul and his companions. They gathered round him with such devotion and followed him with such love. He impressed his own personality and his type of teaching on his followers, as many great teachers had done. Among all of Paul's followers, Timothy seems to have highly held a special place. Paul's joy in Timothy's loving cooperation was so deep because Paul's whole heart was set on the furtherance of the gospel. In Paul's letter, Timothy was addressed as Paul's true son in the faith, and therefore Paul filled the shoes of being a spiritual father to Timothy. The friendship and bond between these two were evidently very close. Timothy came to know what Apostle Paul taught, how he lived, what his purpose in life was, his patience, his love, and his endurance. These passages in the Bible do not really teach us about friendship, but it teaches us nonetheless. Everyone needs a friend. We all need someone we know we can depend on. We all recognize that true friends are hard to come by. If you have one of these good friends, take some time today to thank God for these people. They will be the ones who will share your joy as well as your sorrow. Perhaps the best friendship we can have may be formed in our community of faith. As we serve God, we will grow together. As we look up to Christ and emulate His character, we will find ourselves becoming better friends. As we learn more about Jesus Christ's commitment to us, we will find ourselves willing to be more committed to each other. Then, we can show the world that friendship is indeed precious and possible. And in our friendships, we will be able to strengthen one another in our devotion to the Savior. Like Paul and Timothy, we will have good friends and be better servants of our Lord. Maayong buntag ug malipayong Sabado! Yes! Sabado ka Welcome back, Kuya Awi! Yes, good morning Welcome sa inyo. back, Gimingaw ko sa inyo, ha. Kami gimingaw nimo. Musamot atong gamingaw kung agiyon taglinog. Uli ko dito sa mga gi-check nako kung papag mama. Sige gyud ay aftershock dito. Kumusta man kuya ilang kalit heptang lang dito? og linog dito. Mamo kalit lang uyog ba? Muna na one time nag-CR ko ni kalit og linog. Nakainomdom ko ni Jandi. Tapos ni Jandi nga nay ni gawas nga nabasa pa ang iyang naligo pa siya. Pero So, kumusta man dapat sila dito andam yan dito. ang heptang? Okay lang siya dito man sa Matanaw, medyo okay dito. Ang grabe gito magsaysay ang silingan nga kuan. So unya makilala o katong isa nga lugar. Tulunan. So dito. So ang atong topic karon isgot about kuan. Dili sa ta mag-isgot ni Yop kay basi manghilak ta. Atong topic ko karon Kuya Awing, panaghigalay. Panaghigalay, oo. Nindot juga kayo magpuyos kalibutan kung na kayo mga Nakahigala. si tinuod nga higala. Kuan siya, Christian-centered friendship. Naapoy di pick nga higala. Plastic. Kuya. Dagang plastic. O ka na, paghisgutan na to later sa Dear Panimbaya, Pilipinas. Yes, tama, Lakbit Ate sa Bill. takajot. Kuya, naapoy tinud anay jud nga higala. Usa na to, ang Ginoo is our true friend, no? Bahalag biyaan ta sa itong mahigala diri sa kalibutan. Sa itong mahinigugma, na heartbroken ta, pero ang Ginoo dili jud mo biya sa to. Yes. Ang tinuod nga higala mo ingon sa imo ha, gwapa ka Bing, gwapa ka Yop, gwapo ka Bits. Gwapo ka, Kuya Wing. Mao kuno na ang tinuod nga higala dili kay pagtalikod mo istorya ra man ako to, tinuod higala. So importante Istorya gyud sa tinuod Istorya Kuya gyud Awing. sa tinuod. Kay pareha sa ato ang atong bisyo istorya ra man. Yes. Ukaon, mao ra man gid ato. So kinahanglan ang panhigilay na na sa ato kay importante na and sa Bible po daghan diha Yes, nga mga Kuya karakter Awing. sa Bible nga ang ilang panaghigala wala gid sila magbulag tungod kay ligo na Tinud-anay ilang gyud. paghigala. Yes, Sama lamang ni Jonathan And David? David. Yes. Ang ilang And- loyalty sa panagusa. Yes. And si Daniel, ang kauban siya mahigala, si Shadrach, Meshach, ug Meshach and Abednego. Abednego. So, nindot kayo nga sa
panaghigala ay pareha sa ato karon tinuod man gid nga higala. Yes, kuya. Unya ikaw yo mo unya taw-taw mo tulo na imong luha. So Sama kayo, kuya. paglaom na niya. Sila ba? Matingal sila ngano Wala. So, unang keep Enjoy watching lang, mga kapag oo. Tanawan ninyo unya unsay may tabo. Okay? Yes, o daghang atangan natong mga kapaglaom karong kabuntagon kay later makauban nato si Pastor Jim Slilantaya ang atong youth director diri sa South Philippine Conference alang sa atong Good Morning Pastor pagahisgutan later ang mga I think paghinigalay. Oh, Yes, hinigalay kay mo na ato ang team karong kabuntagon. Yes, mga kapaglaom, og karon po among ipaabot diha kaninyo ang News Plus. Unyan taw-taon mga kapaglaom News Plus. Daghan tang mga balita nga angay natong tagaag pagtagad ug mahibaw-an po ninyo dinhi man sa Pilipinas o abroad mga kapaglaom. Yes, og once again mga kapaglaom, ang atong dear Panimbaya, nindot kaayo, nag-ingon diri na siya pangutana, motuo ba mo anang a jealous close friend is worse than a friendly hidden enemy. Grabe kabugat nga mga pulong. Nganong nakaingon ka siya na mga kapaglaom, atong atangan unya sa dear Panimbaya Yes. ang iyang sugilanon ug i-ready nato ang atong mga tambag. Now, speaking of panaghigalaay mga kapaglaom, aron mas mudasig ang atong paghinigalaay sa atong mga kauban. Yes. Anay awit nga Closer Than a Brother by our intro voice. When I think of Jesus suffered on the cross for me, dying there in shame and agony, so that I could be redeemed and live eternally, I could do no less than now exclaim, I'll be a friend of His through all my days. I'll walk life's road with Him and sing His praise. Though others pass Him by and walk away, I'll be a friend of His will obey. I make believe, my mind can conceive a love that's closer than a brother's love. That's the beauty of it all. And all you have to do is call, and like a brother, He'll be there to comfort you. There is a friend who sticks closer than a brother. Through thick and thin, He is always by your side. And faith and love is what you will discover when you find a friend who sticks closer than a brother. There is a friend who sticks closer than a brother. Through thick and thin, He is always by your side. And faith and love is what you will discover when you find a friend
sing His praise. Though others passing by and walk away, I'll be a friend of His. His will obey. I'll be a friend of His. His will obey. Yes, mga kapaglaong paganindot kayo. Ang lahi nagyuglibil niya itong mga amigo karon mga higala na ito nga mukanta. And Fitz, kanusa come ko here. ninyo pakantahon di Fitz, nagpaabot na dyan ko nga, kuya, kanta ta. Wagin tayo, wagin lakas ninyo. Maabot na sa nga time. Maabot ra. And speaking ng panaghigala ay, ang atong panaghigala, kung makakita tagdunay ka ng medyo tabangonon, Yes. ato gina siyang tabangan. Mo na tinuod nga higala. Mo na Ato tinuod na nga sa higala. saying, a friend in need is a friend indeed. Oo. Yes. Kaya Mo na- kung ang friend, dili mo tabang sa imo sa panginahanglan, kay sa panahon ka sa kalipay Oo, mo. kalipay ra ka. Ha. Pagkalisod, wala rin ka. Yes. Di ani mo masukod ang tinudunay nga higala Yes. nga dili sa kalisod na ang gihapon siya. And speaking of higala, ang atong makapaglaom labi na sa Hope Channel labi na ng helping one another. Yes. Andun na tayo daghang tabangunon nga mga higala nato diha nga nas igo sa linog. Linog. Oh, mo na nga mga kapaglaom nga kung doon na mo'y gusto nga itabang sa ato, pwede na nila ipadala diri sa ato sa Hope Channel para mapaabot nato dito sa atong mga kapaglaom nga naigo sa linog. Labi na atong mga kapaglaom nga mga OFW diha sa abroad nga gusto mo tabang ipadala na siya din sa Hope Channel para mapaabot po nato sa atong mga higala nga nagkinahanglan sa atong tabang. Yes, especially sa mga basic needs no nila, importante kayo na mga kapaglaom. Yes, yes. Pagkaon, And sinila, ato nang tubig. Oo. ang ato nang makita later, but before nato i-cue ato ang News Plus no or ato mga balita unsa atong gipangbuhat kalihukan nga ato ang gibdalit sa atong mga higala manimbaya oo. sa ta manimbaya sa ta kay atong mga higa ato pong mga higala on TV naghulat sa nesa silang greetings. Gusto lang ko manimbaya. Thelma Ipili Fontamillas Tugnawa, hello, happy viewing kaninyo. Ma'am Grace Takagi, hello, happy viewing. Verlene Brioso Baino, hi, good morning to all Seventh-day Adventists all around the globe. Happy Sabbath to all. Yes, gusto po ko manimbaya diya sa atong mga kapaglaom diya sa Lupa, Lantawan, San Fernando, Cebu, Lola Victoria Servano Kisagan, Ellen Kisagan, Agripa Villaver Hinargi, Jomer Hinargi, Jemar Hinargi, Nina Hinargi, Faith Bernabe, and atong mga kapaglaom uban pa niya. Yes, and diya sa magsaysay si Brother Hugalbot. Good morning diya Sir Hugalbot. Hopefully nga namos may panglawas nga naigo mo diya sa linog. And mga kapaglaom ini karon nga kabuntagon, muadto na sad ta sa atong balita nga ato kining makita kung unsa atong kalihukan dinhi sa Pilipinas, and dili lang sa Pilipinas, sa abroad. Atong tanawon ang News Plus. Mga kalihukan nga makadasig ug makahatag kanatog inspirasyon. Mga balita nga makahawag ka nato sa pagserbisyo sa uban ug sa pagpalig-on sa atong pagtudya sa Ginoo. Karong Sabado sa News Plus, mga aktibidades sa atong mga kaigsuonan sa iglesia ang among ihatod diha kaninyo. SPUC Garden Church ug AMC nang hataw hinabang alang sa mga biktima sa linog sa Tulunan, North Cotabato. Adventist Single Professional sa Tibuok, Mindanao nagkatigom alang sa SPUC-wide Single Professionals Convention. 5,000 ka mga membro sa care group sa North Central Mindanao Conference nagkatigom alang sa IEL Celebration. Tablon Seventh-day Adventist Church malipayong nagpahigayon sa ilang groundbreaking ceremony. Kining tanan at tangi diri lamang sa News Plus. SPUC Garden Church ug AMC nang hataw ginabang alang sa mga biktima sa linog sa Tulunan, North Cotabato. Ania ang detalye. Subay sa mga sunod-sunod nga mga linog nga naeksperyensyahan sa tibuok pulo sa Mindanao, ang South Philippine Union Conference Garden Church uban sa Adventist Medical Center ug sa tibuok banay sa mga miyembro sa Iglesia Adventista nagpahat og mga hinabang sa lugar sa Tulunan, Cotabato, ang lugar nga diin adunay daghang samaran ug naapektuhan. Adunay kapin kun kulang 160 og 60 ka mga pamilya o hingtungdan ang nakabenepisyo sa maong donasyon. Kini nagpamatuod nga ang katawhan sa Dios dili buta sa mga panginahanglanon sa iyang katawhan.
Salamat gyud sa atong mga kaigsunan dito sa garden sa Spoke nga Garden Church nga naghatag og akong bulig din sa North Cotabato labi na sa among barangay Minapan tulunan sa Purok 2 nga naigan gyud sa mga kalamidad. Nagpapasalamat po kami, taos pusong nagpapasalamat po sa Panginoon, unang-una po sa ating mahalang Panginoon na nagligtas sa amin dito, at saka sa mga taong na malasakit sa amin mula doon sa Cagayan de Oro. Adventist Single Professionals sa Tibok, Mindanao nagkatigom alang sa SPUC-wide Single Professionals Convention. Aniya si Kapaglaom Sunshine alang sa report. Getting in and staying in a relationship that would eventually lead to marriage is one of life's most important decisions. It requires knowledge and wisdom anchored in God's word that even one's profession cannot fully suffice. That's why single professionals from all over Mindanao gathered in one accord at South Philippine Union Conference headquarters to experience the SPUC-wide Single Professionals Convention. Young professionals came determined not only to make new friends but also to share and reflect God's greatness and love to his sons and daughters. Pastor Joe Orben and his wife Joy are the main speakers to impart inspiring stories, activities, and valuable lessons on what Adventist single professionals can do for the Lord's work. Even questions and confusions were all settled during the lecture. You are sent and placed there in your workplace because you are a beacon for others to see. Lead them to Christ. This is the reason we have opportunities like this. We thank our leaders that our youth have a place where they can know each other and be together as they work for our Christ. As God's dear children, let us do something wonderful till the beauty of Jesus be seen in us. This is Sunshine Sereno reporting for Hope Channel News Plus. 5,000 ka mga membro sa care group sa North Central Mindanao Conference nagatigom alang sa IEL celebration. Atong lantawon ang detalye. The worldwide Seventh-day Adventist Church is encouraging all of its members to take part in the mission of carrying the gospel through the world through total member involvement. And one of its initiatives is the IEL, or Integrated Evangelism Lifestyle Program. And to celebrate the success of its ministry, North Central Mindanao Conference organized the NCMC-wide IEL celebration here in Liceo de Cagayan University, Chin. Ang IEL mga kaigsunan usa ka mahinungdanon gayod tungod kay kini maoy buluhaton sa atong disciple making. So nalipay kay ko karong buntaga tungod kay kini gihatagan o kabug-aton sa NCMC nga gi-emphasize gyud sa atong mga kaigsuonan ang kamahinungdanon nga kita makig-uban sa buluhaton diha sa atong disciple making. More than 5,000 care group members celebrated the victories of their ministry by participating in the IEL celebration. Atong gihimo kini ang celebration tungod kay usa kini siya kadako kaayong harvest alang sa ato nga gi-cared nga family. Ang gi-schedule nga time November 2, 2019 ato kining gipasiugda ang dako nga kalihukan sa North Central Mindanao Conference wide celebration tungod kay gusto nato nga unta ang tanan gyud nga membro mamahimog yung kabahin alang sa pagdaog sa miling kalag. Through IEL, people of all ages are getting involved in the ministry. One young lady who is serving as laywoman in a care group from Iligan City shared her testimony about how she started sharing the gospel through digital evangelism. Actually, ako kanunay ko na sa internet. So, ginagamit na ko na siya nga avenue para makahatag sa mensahe sa mga katauhan. So, first, katong mga Facebook friends na ako nga naa didto. Mo na ako sila gina-message. Nagadtuog ko ang Ginoo hapit na gid mo balik. Mo gyud na siya pinaka first and foremost nga mo ay driving force ako ang anong nagawali gayud ako. Some of our Bible students were among the 230 souls who accepted Jesus as their personal Savior on that day. Akong giaghat
nga unta makaapil unta kita ning dako nga kalihukan nga kitang tanan ma-involve gayod alang sa bulaton sa Ginoo. As Christians, each of us has a role to play in fulfilling the mission entrusted to us by Jesus. And when all of us are involved in the work, we can reach more people who are longing to come to the Lord and accept Him as their personal Savior. This is Aubrey Virtudes for Hope Channel News Plus. Tablon Seventh-day Adventist Church malipay yung nagpahigayon sa ilang groundbreaking ceremony. Ato kining lantawon. 'Twas a year or more, a blessing through a tragedy of fire ang naeksperiensahan sa iglesia sa Tablon Seventh-day Adventist Church. 'Twas a roller coaster life that the brethren experienced, but the Lord is merciful enough in blessing and giving them strength to overcome over Satan's destruction. Atong October 6, 2018, nasunog ang atong church dito sa Purok 5, Riverside, Tablon, Cagayan de Oro City. O tungod sa mga trahedya, ang mga kaigsunan was so depressed because of that incident. Today, na fulfill na gyud ang mga pangandoy ug ang plano. Itubag na sa Ginoo, gitagaan namin niya og luti. Yes, my message dinhi nga iglesia, number 1 is the unity. Magkausap pud mo na ay mga panalangin and then you will surprise the Lord blessing give to them. Continue positive all God's program, especially for evangelism because the Lord bless everything. Brethren, Tablon Seventh-day Adventist Church with its members are knocking at your heart for any means of support given. This is Annalisa La Victoria for Hope Channel News Plus. Ang himaya o pagdaig atong ihatag diha sa Ginoo. Salamat na usab sa inyong pakikauban kanamo sa mapaghatod kaninyo og mga positibong balita. Among buing handong among ipada kaninyo maghatag kadatog dugang kada sigon sa atong pagtuo ug pagserbisyo diha sa Ginoo. Let us serve others and follow the footsteps of our Lord. For it is written, even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. This is Aubrey Virtudes Fitzgerald Yamit for News Plus. Thank you so much with Siamit and Aubrey Virtudes. Mga kapaglaang gusto ba mo malipayon ang inyong kabuntagon? Anyway, mga kapaglaam, nami idalit kaninyo ang atong mga gwapa nga Ashira Treya all the way from Iligan City with her song, A Happy Side of Life. Jesus as my Savior, I found a way, going along, singing a song, every single passing day. I found a happy side of life. I found a happy side of life. With Jesus as my Savior, I found a way. I found a happy side of, I found a happy side of, I found a happy side of life. With Jesus as my Savior, I found a way, going along, singing a song, every single passing day. I found a happy side of life. I found a happy side. I found a happy side of life. I found a happy side of with Jesus as my Savior. I found a way. I found a happy side of. I found a happy side of. I found a happy side of life. Of life. Of life.
Welcome to Health Bits. Let's talk about bone health. One of the health conditions associated with bone is osteoporosis. Osteoporosis is a disease characterized by low bone mass and deterioration of bone tissue, which can lead to increased risk of fracture. Osteoporosis affects over 10% of the population and 1 of every 2 women over the age of 50. Studies revealed that diet and weight-bearing exercise are 2 lifestyle choices that can influence bone health. The following nutrients from food hold particular promise in promoting optimal bone health. Calcium is a mineral essential for both building bones and keeping them healthy. The body uses bone tissue as a reservoir and source of calcium to maintain constant concentrations of calcium in the blood, muscles, and intercellular fluids. Philippine Dietary Reference Intake or PDRI for calcium: 1,300 mg for kids aged 9 to 18, 1,000 mg for adults, men aged 19 to 70, and 1,200 mg for women. Food sources of calcium include dairy products such as reduced fat milk, yogurt, and cheese, green vegetables, and calcium-fortified foods such as soy milk, tofu, cereals, snacks, breads, and orange juice. Vitamin D also is essential to bone health as it promotes calcium absorption in the gut, maintains adequate serum calcium and phosphate concentration for normal mineralization of bone, and supports the process of bone remodeling by osteoblasts and osteoclasts. There are few sources of vitamin D in the food supply. Fatty fish such as salmon, tuna, and mackerel, and fish liver oil are good sources, and small amounts are found in beef liver, cheese, and egg yolks. And some mushrooms that are exposed to ultraviolet light provide varying levels of vitamin D. However, adequate amounts of vitamin D can be obtained through synthesis in the body following sunlight exposure. Eating a diet rich in fruits and vegetables may protect bones through several mechanisms, including creating alkaline environment that reduces the acidity in the body and providing more bioactive components such as phenols and flavonoids that act as antioxidants. Some specific fruits and vegetables have been linked to bone health, including lycopene-rich produce such as watermelon, tomatoes, pink grapefruit, bell peppers, and guava. Physical activity is key to bone health, and the suggestion is to combine a program of weight-bearing activity simply to carry the weight your skeleton, such as walking, strength training to improve the muscles that support your skeleton, and exercises to improve your balance to prevent falls. Therefore, diet and weight-bearing exercise are 2 lifestyle choices that can influence bone health. Here is a sample of a balanced meal for the bone health. Hello mga kapaglaom, mao kini ang mga kanunon para himsog ang atong mga bukog. Soya milk, apple, scrambled na tofu, chop suey, o vegetable soup. Ali, mga unta, para mahimsog atong bukog. This is Miss Laila reminding you, you can do all things through Christ who gives you strength. Be healthy. It's a wise choice. The right to education and healthcare.
These are the integral rights that should be addressed especially to the learners with special needs. Love is the language that binds the stakeholders of Tagaluan Central School for this one special activity. Hope Channel, together with Hingog Sanitarium and Hospital, Local Government Unit of Tagaluan, and DepEd Division of Misamis Oriental conducted a free clinic to the learners with special needs and persons with disabilities. Welcome to Tagaluan Central School. I'm very thankful to the Hope Channel and to Hingoog Sanitarium Hospital for choosing Tagaluan Central School as their beneficiary of their medical mission. Bilang usa ka parents diri sa SPED Center sa Tagaluan Central School, nagpasalamat yung kay kog dako in behalf sa akong anak ug sa mga parents nga natabangan ni. I observe that our children here, they have diverse health conditions which is really need to be addressed by people who have the heart to help them so that they would be able to perform the task they need to do at home and in school. Kita tanan diri sa community nagtinabangay, no? Nagtinabangay aron sa pagmold, especially ang atong mga learners with disabilities, no? Kani sila dili gyud nato pasagdan because they are the learners who need more our support. Please help your children nga i-educate yun sila para matabangan sila sa mga tao nga makatabang sa ilang nga mudako sila nga maging productive sila. Encourage mga private, mga religious sector nga mo involved ta para sa kaayuhan sa atong mga kabataan. Kay mao kana ang pinaka-importante ang pagtinabangay sa matag usa. May your blessings, God's blessings, will be continued upon you and you obtain more strength and courage to express, to give your support to every one of us, especially para sa bayan, para sa ating mga kabataan. DepEd, through Special Education Program, aims to provide quality and inclusive education for learners with exceptionalities. With the help of the stakeholders, we give them the opportunity to develop their fullest potential. Thank you very much. Just drifts away, and as I look back all the years, memories of happiness and bitter tears. Through it all there was a common thread that cannot be ignored. You were there teaching me to be your servant. Song all along, you've led me through the things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Every joy and pain had a reason of its own. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life will not lift up the chance. Lord, I know you're working to fulfill your plans. Your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song.
Your love has been there all along. Tomorrow when I turn around and I look back at today, I will understand your purpose, and my thankful heart will say, all along your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along you've led me through the things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Your love has been there all along. Pen is mightier than sword. These are the words of Dr. Jose Rizal that etch in the hearts and minds of every campus journalist. The Department of Education Region 10 and the Division of Hingog City welcome you to the 3-day 2019 Regional Schools Press Conference with the theme Empowering Communities Through Campus Journalism. We, the local government unit of Hingog, welcomes all the delegates, superintendents, assistant schools division superintendents, participants, and of course, government officials of various cities, provinces in northern Mindanao. This is the third time that we host the RSPC, or the Regional Schools Press Conference, and we are very grateful that we are given the chance to host this very big event. This 2019 Regional Schools Press Conference is participated by 14 divisions all over Region 10. We are actually expecting around 4,000 participants from the different divisions in the entire Region 10, Northern Mindanao. We are really glad with the participation, with the partnership of the local government. In this year's Regional Schools Press Conference, thousands of budding campus journalists all over Region 10 are eager to learn more about this craft they chose to be part of and vying for recognition by the end of the competition. Jezreel Vincent Abiar of Oroqueta City is determined to advance in the National Schools Press Conference. RSPC helps us journalists to improve ourselves and at the same time gain more knowledge for us to create better content. We're really looking forward to achieve, which is to be part of the top 7 po, ma'am. Of course, we would like to thank, of course, the Department of Education through Schools Division Superintendent Dr. Olga Alonsabe for a job well done. They are coordinating with the local government unit to cater all the needs that they require. We are indeed 99% ready for the hosting of this 2019 Regional Schools Press Conference. Mabuhay Hinguog! Together, we can unite. Campus journalism has given every journalist an opportunity in doing their passion and taking their part in making honest and reliable journalism available for all. This is Shireen K. Bassett, Hope Channel, South Philippines. What is God's ideal purpose about friendship? Many of the best memories in life are shared with friends. Friends who care, who listen, who laugh, who share the best time with you. They come and go, but mostly the real ones will stay. Friends could complete our equation of a happy life. Many friendships prosper, but it is tested through time. How should one maintain good friendship with others? Is it a social responsibility for Christians? Join the circle in friendship, God's greatest purpose, today in Good Morning Pastor.
Yes, mga kapaglaom, no, ganiya kita karon maghisgot-hisgot kung unsa gyud ang tinuod nga pag Yes. hinigalaay. And with us is no less than ang kinakusgan nga Youth Director sa South Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist, Pastor James Lee Lantaya. Good morning, Pastor. Good morning, buntag. Good morning, Yes. buntag. Oo, nakabalik. Kalingaw na po ninyo, di ba? Oo, medyo nakabalik ka, Pastor. Okay. Sa mo, kay medyo layo-layo na bagyo ka kag nangaabtan. Lagi. So, Pastor, no, pag hinigalaay, ato ang tema karong buntaga. Sugdan na to, Pastor, naabay ideal ka ng purpose ang Ginoo about friendship? Kaya nga nung nahimugso gining pagkahigalaay. Okay, nakita na ko sa akong gitanaw. Nakita na ko there are 4. There are many, but I just would like to dwell on the 4. Number 1, friendship speaks the truth in love. Makita na sa Ephesians 4 verse 5 that instead speaking the truth in love, we will become mature in every aspect of life. Lami kayo nga sa inyong friendship, di ani mo ma-introduce si Jesus. And it is one of the purposes. Second, it encourages you to live a life of faith. Unang Hebrews 10:24, stir up one another to love and to do good works. So, gapo na siya. Pindot, no? Yeah, that's so, it. dili lang yun kang uban-uban ra. Uban lang. So, Pastor, unsa may maayong kinaiya sa tinuod nga higala? Daghan na siya, Wing. Number 1, mga characteristics being honest is one. Yeah. It is one of the traits nga it's very significant para nako. Honesty, it also involves their respect, and then accepting who you are, loyal, respectful, and trustworthy. Ayun. Para sa kwa, kaning tanan ba, Oo. they are all important mga characteristic of being a good friend. Importante gini siya kayo. Pero mo di ba giingon ni Pastor ba kung kanang tinuod nga higala ang mutugan yun sa imo sa tinuod, they're the brutally honest That's it. people ba nga Yeah. mustorya sa imuha nga Yeah. di na maayo imo gibuhat ba Kay mo ana man taw sa Ma'am Jill, ako tinuod man ko nimo higala. Istorya na unsa imong istorya sa ko ayo nang lipod-lipod. kay sa Oo. mo to kasalain nga tawo mo istorya Padunggan. o di ba mo daghan na siya mahimo na siyang chismis. Yeah, that's it. Oo. Nagyong nabasa nga, it points out your sin. Oo. True friend points out your sin that keeps you close to God. Lucky. Na kay friend. Yun nga, ako ni Brad, marag sayop gito imong nahimo. Oo. Kay barkada man gyud ta. So, money blessing of being a friend. Nga, Tinuod. mali gyud imong gihimo. Ako pa nimo mangay kag pasaylo. Kato, marag na mali gyud gato. Kay friend maga. So, importante na siya. So dili lagi siya nga kana bitaw mo yung kag adli ta friend kay dili ko nimo ginakonsinti bisag tuan na That's it. naglapas-lapas na, di ba? Mo na kanindo na Pastor, Ma'am Jill, kay kung friend ta pautang ako bi. Dali ra ka makautang Diba? ng kwarta. Kay friend man ta. Oo. Di ba Wing, friend man ta? Oo, wala. Be kani good friend yun nato ni si Awi Pastor. Manas panahon nga, in hard times, kanang nagid siya ba? Correct. Both in good times and hard times. Correct. Real friend is there for you. Yes, kay mo na you will see the stars at night. Ba? Yeah, Kay that's mo it. na imong Yeah. mga friends ang stars. So Pastor, no nindot kaayo gyud ang naagi kanang higala pero unsaon man unsa imuhang mahatag sa atong mga kapaglaom, how do we maintain this good relationship, this good friendship? Ako ba, in my life, na ako'y gituhuan gyud nga at the end of the day, what matters most in life is a relationship. Oh, tinuod. Whether what work you have, what profession you have, para sa kuha, after the end of the day, what matters most is relationship. So, Kana bitang nurture. maka-maintain kag maayong relasyon sa imong isigataw, that maintains friendship actually. Sa gisgot naman nato mga characteristics, it's all in there. Pero it boils down to one word, and that is relationship. Honesty, trustworthy. Murag gihiusan ako na ba diya nga Lagi. what matters most at the end of the day is relationship. Oh, valuing yun siya, no? So, wing, more than your kakakasapian, ikaw yun na kamo ay. Grabe. Pastor, unsaon man nato pag-preserve nga sa atong panahigala labi na dunay pagdaot-daot, pagbingkil, unsaon man na siya? Actually, it is the opposite way around, no? Maka-cause na siyang maruin atong friendship. Kung katong akong gisulti, atong gitunan nga mga characteristics,
mo function differently. Honesty, you are not honest. Loyal. Loyal, you are not loyal. Trustworthy, you are not trustworthy. That spoils the friendship. Oo. Kung tanan bitan mo. Tinuod. Pero pastor, kani ba kay di ba murag nindot kaayo nga honest ka inana, pero it cannot be denied ba nga mag-away gyud ang friends. Unsa man na? So dili na tinud na nga friend kung mag-away? Dili, normal gina siya. Oh. Kay we grew up differently. We have different kanang normal gina siya. Nga kanang doon ay away. Isa magbikol. In the Bible gani, bikil magani, di ba? Si Paul, na siya kabikil. But they maintain their friends. Nakalimi lang that later part, nagka-reconcile. Yun. Importante naman yun na, kaya ako na matag friends. Lagi times ba nga, laylay ang ato ang panguna-una, laylay itig mga views, and then we decided differently, and then usay mapiktahan gyud. Ang importante gyud, balik kita sa relationship. Correct. And then we have to accept our faults. And then lami ginang mga ato jugan then mga igpasaylo. Kaya ang imong kasuko, ug muduol na mingon pasaylo ako, mawala ba ya? Abi na dagag times sa wing, no? Bisag sa tuwa. Ang lisod mo gud isulti ka ng sorry good nga word. Tinuod. Di ba? Mora na siya og kanang pero once it is said, it melts you down as well. Di ba? Labi na, pastor, kung sincerely give ka na spoken or ano sa Kaya dili po ningon nga, migo man ta, sorry na. Pasaylo ako, ano di makapasaylo na ako. Sa paon di ka karon. Napay makapin mo. Musamot siya. Musamot ang gusto ko. So, sorry is the best word there. Yes. Okay, mo na ilisod isulti magyud. Bisan ganing sa mga husbands and wife, di ba? Usay mag-quarrel ta. Ang lisod isulti ka naging word nga sorry, no? Nialabi nagpakapinan nga, sorry, I love you. Dala din kiss. Kumo ka kasing-kasing nga naman. Kumo ka kasing-kasing nga naman. Wala na yun natong sikreto lagi ni Awing. Na, you know? Diha kita mo ang klase. Pero bitaw, no, makita na to, pastor, no? That's how you would value friendship kung imo gyud bitawng kana bitawng look past the kato inyo ha mga differences, di ba? And value the relationship to work together. Pastor, so in other words, responsibility ba nato ni tanan that we would have good relationship with others? It is our need. Need, ganahan ko sa word. Para nako, need nato ni siya. Kay no man is an island. We cannot stand alone. Though may personality nga mga phlegmatic that they can live alone, but the truth is not. Correct. No man is an island. We need friends. So it is a responsibility for me. It's our need. Kay everyone needs somebody to be with her and to be with him for the rest of his life. Nice ka ayo, no? Kay mo nang ingon ba ang friendship is the bedrock of more beautiful relationship. Pastor, no, na makita gyud nato sa mga kabatanunan, makaron si Fitz ba? Si Brad Fitz. Sa si Fitz ba nga? Labi na og mag-away ang manag-uyab. Naay mo comfort nimo ba? Labi na mo comfort nganong diha man ka nga pamay mas gwapa na. Amo no? Mga ana ba? Kaysa kanina pakamati na ipay mas gwapa. Kaysa kanina nga kaya nga lawa ba? Ikada balik-balik naman ko din, no? Pero nakita na ko si Fitz ba nga, inspired, most inspired gid siya karon nga lawa. I just don't know. It's because of friendship. Because of friendship. So, ako kayo yung smile ito. Pastor, would you have a message sa atong mga kabatanunan diha, Pastor, to nurture friendship and build relationships? Oo. Yeah. Again, sa gisulti na ko, no man is an island. Find friends. And then be the platform of giving the truth in them. Be an example. Kan bitaw usay ingon ang Biblia, John 15:12-13, that Jesus laid down his life for his friends. We have also to sacrifice. So maintain friendship, and then this friendship hindi lang diri palibot nato, but it points your friend even more to the Lord. Tinuod. Ba kay gikayon pa nila because there is a friend who sticks closer than a brother. Amen. So mga kapaglawom, no, ato yun na siyang inumduman nga kita may isa kahigala sa ato ang mga kapwa kapaglaom mo atong mga kapwa nga mga Kristiyano diri sa kalibutan. Og mubalik pa ang imyohang paboritong programa sa adlaw sa Badong, kini ang Panimbaya sa Kabuntagon World. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. Ang
pag-ibig mo sa akin. Music is God's gift. Me from kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo, dili ang kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbaya sa Kabuntagon world is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. Mga kapaglaom, happy Sabbath kayong tanan. And sa pitas tong segment, ang Let's Pray Today, o kinihigiyon itong gihin. Sa itong hinusang pag-ampos 777 prayer. Kauban usap sa pag-ampos yung mga padalang prayer request niya na itong programa. Kauban to sa pag-ampo, sa gihapon si Pastor James Lilang tayo. Pastor, salamat kayo. O gani, Pastor, mga prayer request atong appeal sa itong pag-ampo. Una, let's pray for Hani Hataas. Doon na siya fever. Karong mga panahon nila, pinamagayo kaniya. Apil na usab ang pamilya ni Brother Lolong Hugalbot diya sa Magsaysay, Davao del Sur. Naapektuhan sila sa linog o matapan na diri wala na sila natulog sulod sa ilang balay tungod kay na-crack na ilang kwarto o naan sila sa gawas sa ilang balay. Stay. Apil na usab sa pagampo nato si Sister Annamel Monique si Roa nga mo take sa iyang bar exam inaut nga kapasar siya sa mga exam, and of course si Brother Lolo Escuna kinamagapalan sa pakayo kaniya sa iyang prostate. Yang yung tanan sa pagpangduko sa tumaulo alang sa tuwang pagampo. Amahan nga balaan nga nasa mga langit, among gituuhan Ginoo nga among pagampo ni nga buntag sa adlay papahulay, imo gyud madungog sa imong herian, dili tungod namo, apat tungod sa imong anak nga si Ginoong Hesus nga among luluwas, nga nagkapatiliwala kanamo sa langiton nga sanktuaryo. Salamat nga nini nga adlaw Ginoo, maka hatag kami sa among mga prayer request diha kanimo. Una na mo Ginoo gi apil sa pagampo si Brother Hani Hataas nga dunay kalintura. Bisag asa Ginoo karon siya gipahimutang nimo, magkapagkamaayo ka Ginoo pinagis paghatag niya kaayuhan. Giyahi sa ilang tanan nga pagabuhaton pag-ato sa doktor, magagamit ka kanila Ginoo sa himong instrumento sa iyang hingpit nga kayuhan. Palingin usab ang family ni Brother Lolong Hugalbot sa Magsaysay, Davao del Sur nga ilang balay napiktuhan tungod sa linog. Ug sa tanan nga mga katawhan Ginoo sa North Cotabato, sa Davao del Sur, guban pa nga mga dapit nga napiktuhan sa kalamidad nga linog. Karon Ginoo, adunay pipila ka mga simbahan nga nag-ground zero gyud nga guba ug wala sila kasimbahan karon. Ginoo, dasiga sila. Mutanaw sila sa unahan, uban ang dako kayong kasiguruhan nga naa ka, magatabang ka o maghatag Ginoo sa ilang panginahanglan. Pinaagi sa pag-ablig daghang oportunidad nga ang panalangin ilang madawat sa ilabihan Ginoo. Aron sa pag-repair silang mabalay sa balay sa mga iglesia ug bisan pa sa ilang mga farm nga nadaot pinaagi niining dako nga kalamidad Ginoo. O sa dasiga sila, bisitahi sila Ginoo kanunay ug ihatag ang kasiguruhan nga naa kauban kanila. Amo pod giampo Ginoo si Sister Annamel Monique Roa nga matake sa bar examination, ihatag ang kaalam, kalantip sa pangunahuna Ginoo, nga ang matag question nga iyahang masinati, iyaha kining matagan sa sakto nga tubag Ginoo, nga magdala kaniya sa kalampusan sa iyahang examination. Brother Loloy Ascuna, nga adunay prostate enlargement, nagatabang ka Ginoo, magapangitag pamaagi,
nga maayo iyang balatian ug bisan pag Ginoo sa tanan nga nagbalatian karon nga wala na sulat dinhi. Ikaw magahatag sa hingpit nga kayuhan. Gapil po na mo Ginoo si Pastor Joby Abot, amo ang youth director sa SSD nga nagbalatian Ginoo. Ug adunay hiniusa nga pagampo alang kaniya. Nagampo kami Ginoo nga sa hingpit imo siya ngayuhon sumala sa iyong pagbulutan. Salamat Ginoo nga karong adlaw makasimba kami kanimo sa Espiritu sa kamatuoran ug mahimo kami panalangin sa uban. Salamat nga ikaw magatubag sa pagampo amo kining gilauman pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Salamat, Pastor. O sa itong mga kapaglaman, kung ano kami mga prayer request, pwede kayo padala sa atong Facebook page ng Panimbaya sa Kabuntagon World. Pwede sub sa atong contact number kung makita sa mga TV screens. Let's pray today where you don't have to pray alone. Pray for you. I will pray for you. I can promise I will pray for you. As you find your way through this life you make, I hope you live each day for all it's worth. Go where your heart leads and dream your biggest dreams. All of these things I will pray for you. I will pray for you. I will pray for you through every darkness, through every light. This road ahead of you, I cannot carry you, but I can promise I will pray for you. So if you ever start to wonder if you're in this world alone, I'll be there to help you over. If you lose your way, if you lose your faith, when your time is through, my final wish for you is to count your blessings, not your regrets, with peace inside your soul and all the heavens hold. I hope you always know I will pray for you. I will pray for you. I will pray for you through every darkness, through every light. This road ahead of you, I
The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Aniya na po kita sa paghatag tambag suliran, diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, mutuo ba mo anang a jealous friend is worse than a friendly hidden enemy? This is my story. Usa ko kabatanong gwapo nga akong handom gusto ra gyud ko na ay moabot sa kinabuhi. Ikaw ni Fids. Aduna ko'y suod kaayo nga higala nga kauban nako sa trabaho ug gani nahimo na nako siyang sinaligan sa halos tanang butang. Apan aduna na ko'y nasayran nga makasubo kaayo palandungon. Nasapnan gyud nako nga gigamit ang akong mga output ug mga ideas ug ga-claim siya nga iyaha unya wala jud na nanghid. Unya na feel gyud nako nga dili gyud siya tinuod nga gakalipay kung aduna ko'y mga ma-achieve and maingon pa sa among office mates. Negative daw iyang isulti about me kung wala ko. Dili gyud ikaw, Fitz. Then another thing, 2 weeks after may nagbulag sa akong uyab, nahimo na dayon nga sila. O gani after 1 month, nagpost na og happy second month, sorry. After 1 month, second month, sorry. Nakurat ko pero aysa, time pa. Og nagsulod sa akong utok. Friend gyud nako ni siya. Na ay competition. Please, I need wisdom here. Dili ni ikaw, Fitz. Klarohon na to. Ba? Mo din nakaingon siya, a jealous close friend is worse than a friendly hidden enemy. Kaya unsa ba gyud siya? Friend or competition? Kay bitaw ba nabi giingon pod nga keep your friends close but enemies closer. Ba? Closer. Kakul ba, ani? Uy, mga kapaglaom, ani ata. O kauban gyapon nato si Pastor James Lilantaya, atong Youth Director sa Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist Church. So, sugdan nato si Fitz. Nanukat na yun, Fitz. Unsa itong mga istorya sa iya, ha? Ba? Competition, bagyo daw niyo, friend, bagyo daw siya. Kani nga friend mo, kay digid ni sa tinuod ni mo nga friend. Kaya ang tinuod niya friend, mo suporta sa imo, o malipay sa imo achievement. Tabangan pa kanya isaka. Kauban siya, ana. So, ako nga ikasulti ani ka-advise mo, isturahin ninyo tarong kanang murag at some point, friend man mo, possible nga ma-confront mo sa kanang bitong in with conversation nga na ay goal ba nga ma-settle ang tanan nga at least maklinaruhay mo and then kung mahimo maintain ang friendship pero dili na din ka close. So, hinahinay nga i-lose ang closeness. Civil na lang sila, kumbaga. Kay kung tinuod nga friend, katong gingon nga pastor ganina nga qualities, di ba? Yes. Kasi pangutana niya, Ma'am H. Friend, bagyo daw kuno sila. Unsa ni share competition? Baday. Unsa may pasabot nimo sa word nga friend? Unsa may pasabot nimo sa word nga higala? Dili mo fit sa ang mga actions ana nga friend, dili siya mo fit. Sa word nga higala. In other words, dili nimo siya higala, tinuod nga higala. And wala kay dapat ikasubuan na. Dapat gani ikalipay nimo nga, uy, ilhan nimo. Daghan kay sa imo adi ay nga giganahan to siya. So meaning, okay ka. So Correct. ayaw kasubuan na nga sitwasyon. Dili nimo kailangan pod nga unsa ba? Ako dili ko okay na Fitz, dili niya storyahon Fitz. Oo, dili niya storyahon. I-pray na lang nimo nga unta mausab siya nga dili na siya maibog sa imuha. Diba? Nga malamdagan siya nga para pud siya mismo magkinabuhi pud siya nga dili na ikaw competition. Kaya yung pa si awing dili na siya fit sa imo, dili siya fits sa imo ha. Ba? Si Sister Lilian guys watching. Hi Sister Lilian, baka may masabi kayo dito sa atin Dear Panimbaya sa ating suliran. Diba? Bingkat unsa man siya to may istorya. Imo ang gisgutan nga higala. Test. Okay, nana. Okay. Actually, kaning friend, that's what I'm saying, kaniyang iyang giingon nga friend, he hates you from day one. Ano? Dili gyud siya tinuod nga friend. Mura na siya kanang balikuan ba? Mura bitaw spy pa lang. Margin ana ba?
actually na ako na-realize nga, it's better bitaw, kanisa nga sa sayang sitwasyon, it's better to have an enemy who honestly hates you Correct. than a friend who secretly puts you down. Tinuod. Harsh na, kani uy. siya, it's not worth of your time. So, bali, dili man na nimo kawad-on. So, kiber ko ba? Mao. Dili ka. Sige, go. Gani. Dili ka- Kay, kung tinuod siya higala, malipay siya Mao sa imong man. achievements, sa imo ang mga ideas. Tinuod. Dili Kay, copycat. Ano ba? Oo. Dili copycat. correct. Dili kitimiyaw. Okay. Kay ang tinuod nga friend enabler. Di ba, Wing? Brad, dili nimo na siya, ang gitawag na siya, imo lang na siyang kaila, dili nimo higala. Kaya ang kaila, tinuod. lahi man ang higala o kaila, kaila na to ni. Di pud kaaway. Dili pud kaaway. Okay. So, ay na, mubo na. Sao man nga nahilog man ang chicks nimo sa iya ha. Imong ipakita na nga mag-move on kay pakita nimo nga okay ko diri. Correct. Ni asinso ko diri. Layo ra ka sa ako. Padayon ra ko diri. Mas magkita pa kog mas gwapa pa nang bayhana. Pakita nimo. Ayaw nga magmukmuk na lang kaniya kay na murag na feeling nimo nga mas naalasan kaniya. Ayaw. Ipakita nimo nga mas labaw kaniya, di ba son? So ana siya. Kay ang original mo gyutoy maayo kaysa kapikat. Kato iyahang kuan kapikat rato ingon pa si Warren akain diri real friendship is based on honest and mutual trust based on the character of the Lord Jesus Christ. Og si Sir Yul who's watching right now. Hi Sir Yul, ingon siya, "Mamensh dili jud na siya friend." Oh, pastor unsa man gyud? Friend to siya or dili? Ang friendship two-way ni siya, di ba? Sa akong gitanaw iyahang sugilanon, siya nga letter sender, ang iyang pagtanaw sa iyang higala yun. Siya ba? He acted as friend. Kaya gisaligan ko niya. Yes. Halos sa tanang butang, Tinuod. gisaligan niya. Oo. Pero yung friend is not acting as friend, Tinuod. but a competitor. Correct. In the Bible, si Job, no, when he was in the lowest part of his life, gibisitahan siya sa friends. They acted as friends, but actually, they're enemies. Ayay. Kana bang namagay magpa-pretend lang ang barkada, pero actually, lahi og tuyo di ay. Correct. Di wala ka sa enemy. And then, isa po, kay parang intimidated ni. Ano sa? Tanan niyang mga output, tanan niyang ideas, gigamit, and then claim as his own. And then, gigamit niya ba? And then, ingod pa niya, kung wala siya, dauton pa gid siya. Kaya parang tamakan niya ng tiil, parang Backbiting to, Pastor. parang musaka Correct, siya. musaka. Di na maayo. And then, napagikuha, iya pag yung uyab. Pero one thing, pamina mo, kabantay mo siyang sugilanon, 2 weeks after nagbulag sa uyab, nag-uyab sila atong friend. Mauman. And then, a month after, Nag-post na, nag-post 2 na months. nga Second. mansari. Oh. So, dili lang dahil yung friend, pati yung uyab nagluib niya. Correct. Oh, lagi. dili gid siya Diba? maayo. Kung tinood niya, O uso na binarang luiban ta sa uyab. Hindi na mga babae. Amo ba? Oh. So, nagluib niya. Para nako. Para nako, ingon ni Sister White, it's better to break a heart than to break a home. Ayan. May nabungkag sila daan kay Correct. kung maminyo sila niya dito bang magbino ang babae, Wala na. that's quite detrimental. Correct. So, para letter sender, praise the Lord, you are for being honest. And then move on. Ay kabala ka. You remain to be honest. Bahala siya, nagkuhan siya, but you pray for him. Yan po siya, kung mo, ma-regain yung friendship, move on. Ingon ni Awing, move on. Do not be Correct. intimidated. You are somebody. Kay gwapo ko siya. Correct. Amo na Di ba? diya. I-claim niya nga, gwapo. Gwapo siya. Gawas na Ana. dili siya gwapo, pastor. Kay dili siya gwapo, mabalaka siya. Tagsa lang lalaking mo ang nga gwapo Gwapo. kita. Ah. Pero siya, openly, gwapo ko. Gani. So di ka ang madlock. Kaya Mauman. makakita kag mas gwapa pa. Ana. Amen. 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 Di ba, no? Amen. Diba, oh. Oh, mo Dili nang na kuan. conceited ra kay siya. Dili ra sad, confident lang yun siya. Confident siya, Mo na mabaw, siyang mabaw. achiever siya, kay confident siya, di ba? So Lego sa din ato, siya, correct. lego siya. Oo. Mana, So, we want to help you. Oo. We will also pray for you. oh. So sa atong letter sender no, one thing that you should be grateful is nailhan nimo kung unsa siya nga klase nga pagkatao kana imuhang kauban. Like what Awing said, duha maguna siya. There's an acquaintance and there's a friend. Kana siya dito na siya no fall. So you have to be mindful. And kay daghan man siya istorya sa imuha about sa imuha nga negative, actually no sa tinuod-anay, you don't have to prove and you don't have to disprove that. Just go on with what you're doing because you're doing a great job. Life is beautiful. Padayon lang gihapon ka nga dili ta
linog. Pareha karon ang ato ang ipakita mga kapaglaom no atong ipakita ni karon because Hope Channel Philippines Hope Channel sa Philippines is accepting your donations para sa itong mga kaparyentihan o kaigsunan dito sa affected sa earthquake. And we're inviting you to watch this video. A powerful earthquake hit the southern Philippine island of Mindanao this morning. At least 5 people are dead, according to local media. The magnitude 6.5 earthquake struck at about 9 a.m. local time in Cotabato province. Naman po tayo ng update mula sa Fivox sa ugnay pa rin sa panibagong pagyanig sa Mindanao. Several people are dead and more than 100 injured after a powerful earthquake hit the Philippines today. The 6.6 magnitude quake was caused by the movement of a fault line in Puget Sound. It triggered landslides and damaged several buildings in the area. It was just another day. The day was bright and promising, or so we thought. What followed next brought fear and chaos. In close succession, strong quakes rocked Mindanao. Damaging over 30,000 houses and buildings. Which left over 300 injured and at least 21 people killed. Calling the need to evacuate over 50,000 families, affecting 3 million children. At this time, survivors need drinking water, warm meals, secure shelter, dry clothes. They need prayers. They need God. They need you. Yes, mga kapaglaom, no, it's really a very sad plight sa ato ang mga kapaglaom dinha sa tulunan, makilala, magsaysay, matanaw sa Cotabato and Davao nga areas, no. And kami diri na nga kanang invite sa inyo ha, if you want to extend assistance, be it financial or kanang mga gamit sama sa ilang basic needs na food, water, mga trapal. Actually, your malong would be very, very helpful sa ilaha. And medicine, first aid, vitamins, o mga sinina. Kay na nagyuban ng inahanglan na gidog sinina. Kay nakita na to. According to Pastor James Lino, naatay sa magsaysay. Kaya kita magod sa kadaghana sa balita is tulunan, ana, makilala, but magsaysay is also hit. We have 11 churches there nga down yun sila, and we have to remember also our brethren there. So you can call on our numbers that's flash on the screen, 0927-777-5602, or you can come here at sa Philippine Union Conference. We are at the 3rd floor of the conference building para mudawat sa inyuhang mga donations. Yes. Ayun. And this time, mga kabaglaom, no, gusto na pa si Dungga ng usa ka volunteer na mo diri sa Hope Channel nga gigamit iyang talento, ang iyang dedikasyon alang aning buhaton. Kung kinsa siya, ato ning tanawon. Labi na sa station 3, gikan ni Kang. PJ Cañedo. Yes. Nakakaon mig durian sa Panimbaya sa Kabuntagon World. She's not the typical woman. It is an honor to be working with a woman whose integrity and principles are based on
sensitive and fair judgment to every situation. Your openness to criticism, to remarks, to suggestions, and to advices have brought a lot of positive improvement to the program. We thank you for your talent, for your time, for your dedication, and for offering yourself to this kind of ministry. We surely will miss you, and we'll be happy to see little Yup or little Daryl, and they'll be part of Panimbaya sa Kabuntagon family. Please know that you have a home, you have a family, and you have a team on Panimbaya sa Kabuntagon. Again, we are thanking you from the bottom of our hearts. For me and Andrew personally, we thank you both for offering your love and your oneness to Panimbaya sa Kabuntagon and to this media evangelism. Yup, Midori, Okishima, Iktin. Wala gikoy laing sulti, kundi lamang ang pagpasalamat sa imuhang dedikasyon, commitment, pagsakripisyo sa pipila ka mga panahon, pila ka tuig nga nahimo kang host sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Kang salamat gayud sa imong pagsakripisyo, dili lang imong pagbiyahe gikan sa Iligan paingon sa Cagayan every weekend alang lamang sa pag-host niya nga mga programa. Apan ang imong pagdedikar sa imong kaugalingon, ang imong pag-commit sa imong kaugalingon, ang imong pagsakripisyo dako kay nahimo sa kalampusan ni ining atong ministry dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon World ug sa Hope Channel. Ug Ginoo nay magpanalangin kanimo, ang Ginoo nay mobalos nimo, especially sa imong bag-ong pagkinabuhi dito sa China, kauban sa atong host pod nga si Daryl nga imo na karong bana. Daghang salamat ug ang Ginoo ra gyud magpanalangin kanimo. God bless and happy trip. Madam Yup, lain usab nga yugto sa imong kinabuhi ang imong atubangon. Sulod sa pipila ka mga katuigan, nagkauban kita dinhi sa Hope Channel, dako mong kalipay nga ikaw iguban ka namo. Ang atong panaghigalaay nahimong malambuon apan dili katugot karong panahon na ikaw moadto na sab sa laing panid sa libro sa imong kinabuhi. Ang amo lamang mga mensahe diya kanimo samtang ikaw mag-aadto ngadto kan Daryl. Inomdumi sa kanunay nga kung ikaw adunay mobatig mga kaguol, nga problema sa kinabuhi, ayaw kalimot adunay pamilya dinhi sa Hope Channel andam motabang kaninyo ni Daryl. Madam Yup, God bless and have a nice trip. Hi mga kapaglam! Good morning and happy Sabbath. Una sa tanan, gusto kong magpasalamat sa inyo o gusto kong magpasalamat sa Panimbaya sa Kabuntagon World Family for having you, for having me as well. And salamat sa inyong suporta ang ipakita o ipabot kang Yup sa inyong desisyon na gihimo. Truth is, I'm happy she will be with me, but I'm also sad kung kay mabiya siya sa organization na kabalo ko na side kong ganahan kay siya ma-involved. But I need her here. Muna siya tinood, and Panimbaya sa Kabuntagon will always be there and will always be supporting you guys bisag na layuan mi sa inyo. So again, salamat sa panahon na inyong ipakita sa mundo ninyo, na suporta inyong ipakita ngayon. I hope your prayers will be with us and our prayers will be with you. Thank you. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord. Muna makapaglaom no si Ate Yup ang atong kauban diri. And makapaglaom, nakita niyo sa video no si Ate Yup is gonna go to China, kauban ni Kuya Daryl. Actually, he's gonna pray na to tomorrow. Og Ate Yup. Thank you sa flowers. Aside atong video, nakoy gihimo nga tula para sa imo ha. At ito naki si Ate Yup. Nailailan ako sa Ate Yup sa dihan na volunteer ko sa Hope. Malhaponesa yang look o karon bangs na yang buhok. Si Ate Yup mo ako nahimong kauban paghuman sa program pagpanguli sa tanan.
Ako ikaghingoog, siya ikag-iligan. Di sa may mauli diretso kay magsimba pa man. Sabi migbaklay, padulong simbahan, pagsulod, tapad miglingkuranan. Ako gadog ka, kay nagbilar man, siya wala, kay nangapi man. Ang tingin ako saya malimtan, kanang biyernes sa gabi nga siya mangandam. Sa akong plansa, siya perming mahulam, hinuon, mapamansad ko na tagam. Dong, pahulam ako plansa, kay nagumod akong sininang adala. O sige te, paghuman na lang, nako gamit ha? Okay dong, ugman na nako Yuli ha? Isa pag yun, nga di na ako malimtan, pagkanaog na mo sa hagdanan. Dong, picture ko bi, i-burst lang. Salamat dong, tsada tanan. O di ba, ganahan kayo ko? Maayos kayo ni siya mukanta, pirti pag yung gapaha. O dadtog kasal nila ni Kuya Da, first time na ako nakita nga naghalok silang duha. Ayun, sa pamadahil. At iyo, mamisod di ka, kay madto naman ka China. Pero dapat kung malipay o magmaya kay makahimo na dyan magbata ni Kuya Da. Wala ka din. Sa imong pagbiyahe sa kasir plano, ayo kalimti pagdala sa passport nimo. Apil na usab ang jacket nimo kay didto tog na ra ba kayo. At iyo sa imong pagpanaw, paglakaw, pagbiyahe, ayo biya mi kalimti dinhi. Bahalag men in China yung mahimong abibi, okay ra na suporta mi permi. At iyo, makahila ko kung akong hunaon, pero ayaw na lang, kay awkward pa minahon. Mamiya na majud ka puhon, isa lang ko ang iyo, ayaw mo paglangay, balik dayon. Kami na lang jud ani mabilin ni Kuya Wing, ni Ma'am Angel ug Ate Bing. Kulang na lang atong team, pero okay lang, ang importante makauban ni imong langging. At iyo, amping mo permi ni Kuya Da permi, amping mo ni Kuya Da permi, hinamdumi na arami dinhi. Dito sa China, ang Ginoo maguban sa inyong pagstay ay kabalaka. Yan po muna sa Let's Pray. Wow, thank you, Pin. Wow. Thank you. UP, would you have a message? Kadali lang. Unsa ba? Andi po na yo ang mupuli nimo nara ni Yes, hatag og flowers si nimo. Sharin. Sharin. Yes. And Message na welcome nato siya. si Koan. Gusto UP. lang ko mag-thank you, no? Wala ko nag-expect sa video. Iyakin na ba jud ko? So, di na jud ko ani makatarong mag-thank you. Bitaw, first of all, gusto na ko pasalamatan. Like, si Ate Charm, si Kuya Janster, silang Leia for believing in me. Kay maski ako, di na ko ma-imagine akong kagalingon to be here, to be one of you. Diba? So, thank you nga ni inyong gituhuan nga kaya na ako. That's why I'm here. I can still remember my first episode and karon this is my last episode. But, muna gusto ko mag-thank you and Last episode for now. For now, yeah, maybe for now. Dili po na ako ma-imagine na I could be friends there with these people around me, diba? Silang Kuya Wing, Ate Grace, si Ate Bing, si Kuya Jamil, si Mom Angel, si Ray, si Fitz, si Sharon, si Leia, si Aubrey, and the Hope Boys as well, sila Boss G, si Kuya Lito. Ate Charm, Kuya Andrew, Ate Lovely, no? Kuya Christian, as well as ang Sweet Heaven Psycho. Di ko magto nga mabilong ko ani nga friends. They became my family na. So this is a routine already every Friday nga manhi ko diri nga ako jong mingawon pag-ayo. Daghan kong natun-an being part of Hope Channel. Dili ko inani ka close sa Ginoo karon kung dili tungod sa influensya sa Hope Channel. Gusto pa na ako pasalamatan si Sir Rick and si Ma'am Jessica for the support from day one. Kuya Yul, thank you so much. Ma'am Larnie Mary, thank you kayo. Nga naagid mo permis ako. So, grabe ang Ate Maika, thank you po kayo. Akong heart warmed kayo sa inyong love. Thank you, Jud, kayo for making this experience. Grabe, Jud. So, if ako pasultion, kani nga experience na ako sa Hope Channel is one of the highlights sa akong kinabuhi. Forever na akong balik-balikan. This is not yet a goodbye, but See we will see you. each other soon. So pray for me, no, nga makaabot ko ka Daryl. UP, no, you are really our friend and we will miss you. We cannot deny that. Si Leia, grabe na, is balling na din sa likod o sa camera. And, but we pray for you. And for the information of everyone, ingon si Fitz, makulangan na ta madugangan pagyapon ta Fitz. We have with us si Sharin, nga mo take Welcome. over kang UP. Equally beautiful. Ba? Yes, with the Yun siya. bangs. With the bangs. Yeah. Actually, mo na siya. Kay Yes. transition, magyun na siya. Yes. O, karon no, atong hiyon si Pastor James Lee para maghatag og prayer para kang UP. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for the life of service rendered by you.
in the media ministry. Her sacrifices to Lord and dedication are not wasted, because by using her, she also touched many lives for many years. Lord, we pray that you will bless her with abundant life with Darrell, and much more, Lord. Her travel tomorrow going to China would be safe by granting her the best means of transportation in the land, in the air travel. We become emotional because this is the last segment that we have her in the studio. But all her memories, O Lord, would not be forgotten, because you made a big impact in the media ministry together with the crew here in South Philippine Union Conference Hope Channel. So we just pray that your blessings would be given to her and Daryl abundantly. And please, O Lord, give them the desires of their heart according to your will and your purpose, and according to their goodness. Thank you for blessing her. Until we see each other again, we pray in Jesus' name. UP, we miss you and we love you so much. God bless you. Sa atong viewers, God bless. no? Thank you sa support. Keep supporting us. And yes, gusto na ako ipanimbaya lang po Jeff Ectin, Doc Michelle Laurico Bachinella, and akong family, thank you po kaayo. And magkuan day ko, mag-greet day ko sa ako ang uncle ug sa akong auntie who's watching right now, Uncle Mario, Auntie Bilin. Thank you so much for the great